mau main balon. Ini kenapa ada badut dua-dua? Itulah ada badut nih. Ada badut duk-duk duk-duk. Ada balon duk-duk duk-duk. Sana lari. Ajak minta salam sama ini. Halo sama apa? Sama badut. Sana lagi. Di rumput tuh. Main ini enggak? Muhammad Rehan takut sama badut. Muhammad Rehan takut sama badut ya. Sana nggak lihat. Yeay, Muhammad Rehan. Kenapa takut sama badut?